Ko tai mai te wā e whakatīnana ai te kapa ōpango i te moemoia, kua 24 tau e moemoia hiana, me te aha tokorima ngā Māori kua tohua ki te aroa kapa mo te mahi nui hei te rātapu e tū mai nei. Engari i mua atu i tērā e hoa mā ko te tākoro a wera kia ahi tareiria a te pōnei, kei ana wai a Irena Smith me ngā whakamārama. Tēnā koe Irena. Ai, kua tīmata ke te tai mai o ngā kai tautoko o wera mea hi te reiria ki konei mo te whiringa tua tuatahi. Ahakoa ko te pune rākau te whiwhinga mo ngā kapa nei, ko te mea nui kia hiki tonu i te mana o te kapa. Mo te kapa ōpango kei te mōhio rātau kua eke rātau ki te tākaro o ngā tākaro. He tino hoariri hoki a wiwi. Nā reira ko te pātai ki ngā kai tākaro Māori, ka pēhea tā rātau whakapiki i te wairua me te whakatau i ngā mai, hei toa i te ipu o te ao. Mā te waiata nei e tau ai te wairua me te ngākau o Piriwepu i mua i te mahi nui a te rātapu. I know about my teammates at work, I wouldn't be here, and I'm pretty sure they feel the same way. Koi nei tētahi o āna tikanga whakarite iaia mo te tākaro. When we get into the change room, hang my jersey up where I can see it, and put the headphones on, and then that's pretty much it. Kua kitea te kaha o ngā kai tākaro Māori i raro i ngā pēhinga o te ata mira matua, e kore e rereke mo te tukinga nui ki a wiwi. I don't really get nervous too much anymore because I used to a few years ago and I'd be terrible. It's the worst feeling to be nervous, so it's more excitement. Come Sunday, I just can't wait, 2 more sleeps, I think. Yeah, so pretty excited. Engari e rua ke ngā kapa e whai ana i te Wikitoria. Mōhio a Case Muse i ona rā e noho ana ki wiwi me tūpato ka tika. I'm sure they will not be wanting to disgrace their people back home and they'll be playing to the best of their ability. So I just, as they say in French, fais attention, which means be careful. Kia tahuri atu te tiro ki te whiringa tua o tēnei pō, nā te hinganga o ahi tareiria i tērā wiki, he ahuatanga ka whāngai i tō rātau hia kai. I'm picking that the Australians will do it because they're our cousins across the ditch and they're a very good side. Me aroha hoki ki tō mātou uri Māori a Quade Cooper, kua kaha whiua e te hunga pāpāho. Engari koe nei pia te wā mōna ki te whakatika i ngā whakapai. He has had a lot of pressure on him and people have been targeting him on the field, but he showed some glimpses of brilliance on the weekend, so hopefully he can do it again and just forget about everything else and play because he is a good Māori boy. Ko te toto Māori tērā ka ārahi iaia ki roto i te pakanga. He pakanga nui tonu mō wera i te korenga o tā rātou kāpene. Engari kua kitea ke au te nuinga o ngā iwi o Aotearoa e mau ana i ngā kara o wera e tautoko hoki ana i a rātou. Aha kua kāre anō kia hokona te katoa o ngā tīkiti mo tēnei o ngā tukinga, he pō nui tonu kei te haere. Engari he kōrero anō mo te rātapu. Hei te rātapu, ka ki katoa tēnei o ngā papatākaro i te ono te kau o ngā kai whaiwhai e tautoko ana i te kapa ōpango me taku whakapono e skari. Ka mātakitaki rātau i ngā kapa, i te kapa ōpango e turaki ana i a wiwi. Kāre e kore Irena Smith tērā i te iwi i te papatākaro o ana wai i Tāmaki Makaurau. Nā, kia whaiwhai noa ke tātou i te tukinga hei te pō tonu nei, i haere atu tō mātou tangata ara paera tāwhai ki pūtahi mā koakoa ki te kōrero ki ngā kai tautoko. Neke atu i te whāhaora e toi ana mo te kēmu rauwhero. Kua pokea tonu a pūtahi mā koakoa e te makiu. Just going for Wales because we always have that rivalry with Australia. Go Aussie! And go to Kiwis Sunday night. He whakariri anō tā rātou mahi mo te tukina nui hei te pōnei. Come on, Wales. Do us proud, but... Good luck the boys from back home in Wales, from Cardiff, the Cardiff boys. Go on, Wales. Go Wales. He Māori kē tēnei, nā kua haere rānō mai i Perth i te pāpaka nui a Māui. Ara e tautoko ana i te kapa wera. Anō hoki ko ia te matua keke o Israel Dag o te kapa ōpano. Yeah, it should be a good game. Hopefully Wales get it. But Aussie going to be pretty good, going to be hard to beat. Enari tērā anō nā tīhā te pano e mau hiana e nā tānata e a rikarika ana mo te tukina nui hei te rātapu ki a wiwi.
I wai marie mātau te kapoake I nā whakaaro o te māma o Israel Dag mo te kēmu e haere ake nei. We've got one hard game out of the road, we've just got to get another one out of the road. Engari he nā kau nui a hori ana ka eke ko te kapa o Pango. You must be proud of how Izzy's playing lately. Yeah, very proud of, well, just so proud. What else can I say, you know, like, yeah, no, it's not bad, hey. Not bad, that's all. It's not bad. He mārama te kitea kei konei te mahi a te tanata, hei te pōnei ki te ai ko wai ka riro I te me te rā rauwhero. Rā paera tāwhai te karere.